hakuhi na musi wake. Mauvoo ameweta kana itina wa mwalimu o kwethwa anaie ene nthini manambe omumantha no tuko ni wa iyo mamwethia kithimani kina kivu wa kisio kicha matongolo ulani Paul Wambua ni wikithisie kiko ki na maofisa mavolisi ni mosie mwi wa mwalimu o na maotwa nthini wa numba kusuvia miaku ya Kangundo level 4 hospital mochari. Boni Mutesia no kutonenga ngewe na yonthe. Ene kuma kisio cha kithimani sambuka ndini ya matungulu no mandeno liko niwia itina wa kwithwa mwi wa mwalimu molo na ite kwa mithenya minini kwithwa kithimani kimwe vakuvi na musi wake. Tamba report ta twina missing person mundu waite na katika kumanda talikanga malikanga ilavu talea kumkwati atana tukwate lead ya onekele ba haya. Katika muthenya tuende na ushughulika na kusiazia tuende niwo kunonekie ka mask unekite that ni Friday koneka kithimani ocho kila kiba kubina musiwo na ila kanonekie mana gosu wake wita wa Mauvoo Molino nasio kienge police station na asioka police station haenda maelesia o chuma mana record na mewa moga masisia kana ne wethwa alikile kukithimani. Kikucha mwalimu kinamba kumanyika kinauma niwe na chao na yu ekalimava maende na ukula nyama kulio mayesi kwa kana ethwa no waiwe vandu itina wa kwithwa mwi wake uyoneka wina maumisie. Kila ngulia ni not to suspect kind of ni tamada kunta either hii mada kano kuumia. Kila ngulia ni serikali yose atua ila ya ile with the tamana the what happened to this man. Nondo timondu wekithoko ni mundu very mundu yani mundu withwa wandu ni muno na tizi ni chau kithwa kiyale kiyapenie nondo na timondu wa obwenzeani nondo ni mundu withwa free ni mwalimu withwa free ni mwalimu by profession. Atui anyanyayo vamwe na mwendo wake ni maende na ukulia matethewe kumanya kikuu cha mwalimu kinauma niwe na chau. Na Wambua hivi wani wamezewa kwa ni wasana sakwa na ninawashukuru tu watu wene umefika hapa wa press ili mtuweze kutusaidia tujue ukweli wenye walifanya hiyo kitendo tu. Mungu awarehemu na awasamehe. Ngaliko ya serikali nayo yasia ukunikilino uende na matambia makimiao ni mesa koswa. Na ningwati report ya kwa Samson Wambua Mwindo ula ni mwalimu wanzi primary school na ile ikwatie katika mvango wa umandwa na wethi atukwatie report isi tuambio mandhiga nutone itha engaluko ibaka na any report itona kuelesia kaneka direct yandu kukwata mvango mana either eva lakini nundu wa kwitha kuyi any clue itona tethesia kumanya balawe nitisie kukwata report late muno kana niwesie ithiwa alikite kithimani na mipango za umumya vu nithesie kwikwa polisi makoniwa na moka maamumya kithimani na atwa mochari kupikia vutu namba itha na report nzio ya nicho kitumie etha kithimani nundu maundu ala meona ni signs ila sibo nita utonetha oyo bandu anga yuko ndabwa vu kithimani na ningi uchunguzi no wende na kwikwa kwa u tuitonone na tena wakika yulua cause of death ni chao ni kwatia bikio vuno twende na eka uchunguzi wa thini tumane ni chao kitha kiende iye siko sio vungulwa muusinde na kwikathia sambuka ndini no watungulu enende yume na wiona kutembea masama utuku itino wa kwithwa kwina mawani maende na ukusiwa na yume mikulia serikali kana makovo mose miao na kumatethia kumano na thina umethwa matonya kwikala na Mauvoo. Vilingi wa Mauvoo kuma sambuka ndini ya matongolo netawa Boni Mutesia.
Naende tuisonga nambe munini wa OCPD wa kisio cha Mwingi ni wumia ukani muvyo kwa NND alamena mituo ya ovenani ayasya kana alame kwithiwa mena mituo isuni mekose wa matambia maima kimeo noneni uuka methana mevuthu itina wasiko sia ovenani kisio niki kwitha siende na kwikathia Lina Musangi ni wako tuelea Njambenge. Itina wa enenzima muse wa Mwingi kulalamikia kwithia maovenoni ya ndwala makwaseta makambuni wa Safaricom. Yumunini wa OCPD Mwingi akati Nicholas Mutua ni waumia ukanya muvyo kwa esililwa ama ungei. Hapa bangi hata kwa security kwa bangi yetu ni mbaya sana. Kuna watu wako wengi saa zingine watu wanaweza jificha, wanaweza leta usalama kwa mbaya sana. So tunaomba serikali maneno kama waangalie, washike watu ambao wanakuja chini ya watu chini hivi kimkora. Naomba serikali weke security kali sana ndio washike watu. Tunaomba serikali hivyo. Na naina moyo bindaingi maonge wandu ba kuni mikora na serikali yonekane hisi na nyenendo kule polisi ya Mwingi tafadhali andu maitu nimeudhina ekaiko sambesa ila mo sambesa mwenda kalaka susuka ku kakangewe na ula mundu tesi uri na ukangewe na ni makosa na mumanyika na medele andu ala makuma ala babengi ala makuma kwa maneombeza chose ni mama kwa medele to anikenda maosa mbesa moka mabene baba na kila bandu methi bengi kana maothi bandu bena supermarket nene. Onene ofisini wake Mutua ni wesekana matukuma esilulu aane matalena na ni makwika ukunikili na esilulu aamodha kwa kotini. Majama na valua. Kama sitoneta wa Nicholas Mutua, the Deputy Sub-County Police Commander, Mwingi Central Sub-County. Nito kwa tili woti mudanyane wangu mwombi kana kuina ndume kia baba mnaanza ya kuwasya madhukumana na Safaricom. Lakini ti ukweli kana madhukumana na kampuni ya Safaricom ni andu mokite kuka kubena pesa na nzia ya ukora ko andu asu mamanye mudanyane wale mitale na twakwata tweka enough investigation itu bada cha kotini kwa mituke. Kuma Mwingi katika kaunti ya Kitui ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Naende mwenda museisenge wesu ya mondo Lina Musangi kumangaliko ya Mwingi Kitui ne kunenga mwanya wa kunywa kiovaini na ngisi okethia. Otwende ende anaona na itundi na mitandao yetu imekumukana ende ana tweet @mutongo tvke @director mwema # ni Vilingi wa Mauvoo na baito tumani mukuve ni ile itatu kenda mwitano na ni okoletie kana weta mundu no kwana kana mutala ko vendo akatiba kusala BBI we na utejo kwa kunene sio kedha itie itina vindeta yasa twethiane. Solo Rhythm Bez Idhembe Muyo wa wadhi Mbele kanywa nonge Yu kilawa kwa mbelelia nginya wa katano Pa Mutongo TV Ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kilawa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba baya jitembeza izuichaji maana msina pupa ya maisha kweli.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo 1Pm tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Kana kunenga wambesa streetini kuweka kwebina alamavu ingi mama za kuna chando zazi ya mlemavu ili mana mazagutika kawaida mavinda maingi mwenenthi wa kawaida nu kwatawa ni mutekoyu kundu wati wake na kunya mbesa siake atesikana kaisa mukatithia nteundu. So tweke kuvoya na tuyetikela tukumethia akili situ twathukumethia akili situ tuketha na ndaya tuthukume wia witu na tuketha twinengete ndaya ona kwala mona tutaile mavinda onthe mumanthi ndanwa nanwa ethia wakwata kila ukumantha lakini umanthi utewaw'o withawa utewa kwikika na mavinda onthe mundu lo kumantha amantha na nzeila itailite akekala mutheni. Countini ya Masaku, Mutongo TV, sietwa kwa ni Daniela Mwongela. Naende tuisonga nambe ekalima umoja ila kauntini ya Ilovini matoise maandamano mwiliana na kuomboa kwa mautandithia mo amuikambe wa miongo mwonza ni makwatisie mwaiki malelo ni alama kuna mauya mambwau na mautandithia mao kuthambia ngali maiweta kana mautandithia mao matambita kuombwangwa mayanengwa Mauvoo kana mayanengwa notice. Hapa venye kunaendelea hizi grao mbili zimekuwa zikiexist for the past like 40-50 years. Wasame kwa kiwaka hapa. But yet hakuna mtu ana right ya kuuliza MCA swali. Zimekuwa ya artisan, mafundi wa gari wako hapa, mafundi ambao wako hapo mbele. Unaona? Ingekuwa wangetaka kutusaidia sana. Sisi tunataka makazi zenye tunaweza jilipia insurance. Hatutaki drugs za free. Na hata kunanga drug ya bure. Zote ni lazima ulipie. Sasa secondly, containers ni za nini? Kani hospitali inajengwa mlianza na container kwanza. 3 ingekuwa ni NMS wanabomoa ile tingatinga ingekuwa imeandikwa NMS. Ungetuonyesha nyinyi vijana mko hivi na hivi na hivi, endeni pale mfanyie kazi hapo, hata tungekata. Sasa hii tukiuliza swali hakuna mtu anataka kuulizwa swali. Mtu wa NMS alikuja hapa Kagogo
Alisema hataki kuulizwa swali na mtu. Kwa nini? Kama hii kitu ni genuine, si tupatie nafasi pia sisi tuongee. At least we talk. Fa watu ongeresha. Huyo MC angekuja afanye tu dignity, akuje tuongee pole pole. Sasa anagojea vijana wamerusha mawe, wamefanya nini? Alafu sasa wengine wako ndani. Kuna mmoja wetu mwenye alikuwa anatutetea anaitwa Ochieng. Hatujui yako wapi. Chakula kinatoka hapa. Saizi wamefunga kazi, wamebomoa. Chakula kitatoka wapi? Tutatoa wapi chakula tukiekelea mezani? Hamna. Cha pili. Mimi kama mwana youth, nikipatikana nimeiba pale, watanipiga. Wakinipiga wataniulia nini? Bure tu. Haswa wamekuja wameanza kubomoa, hamna notisi ya kwamba mnapaswa kuhama. Ya tatu, masaa 24 utahama vipi? Hauwezi, manake unafaa kupewa muda, ujipange, ujue mahala ambapo utakapoenda, ujistiri kwa saizi, alafu ukishapata sehemu ya kwenda, unaondoka unaenda kwa amani. Naende tuma musimu nene wa kitambasie nenda kutwa imwe kwa imwe mpaka Kisuani kana kauntini ya Mombasa. Vala tandethia masoko munene wa Kongo we wala kauntini na Mombasa nimeende na kulalamika kana kumana na metalatala ikiwa ni serikali kuislamu vene wa uima wamwi kusia kunyeka kwa uwe wa corona yu mautandethia maone makonikite na miasi kuma metalatala ino ya ikiwa ni mambio kwa tawasio. Angela wa Muse kumakisio niki nuo kutunenga ngeweno yonde. Atandithia sokoni wa Kongo ya va kauntini ya Mombasa ni maumia wetano kwe serikali ya kaunti ino ivikie kulikilila katina kumatethia nekana kukilevia sala sio ila kwa oyuyuma kuwetakana nivalokete ne kumana na mawalanyo ala mekitu ne serikali nene na muvya wa uima wa mwema kukitana na kunyaika kwa wawa ikuwa ya corona. Oyutwe andu mayibo ala makastoma maitu tunethia namo tuyuma kwa toyu anakula tunatwa miyo mahotelini ni kuna mbito bingwa lakini hiyo na kwa bingwa siendu ila tutwa siendu nini muno sana vyo twendo tunini tunatwa siendu tukethia kwa muthenya no tutwa siendu cia ngili 50 bubu ethio kwatete twendo twakwo ombesa nini cia ukweza ile yawe ya waku emuseo lakini yo twetwa siendu mpaka cia ngili 5 ona ngili 3 mpaka ngili 10 mwizi wala kumena andu kidoko. Atandithia ani mawetakana biasala siota sithito itenzeo vala makuwetakana mali yota iviki ya kuthukia sokoni uyu ni kukosa athoi. Twithitwe na thina munene kuma ibinda ila muno corona yathiwe yalika nundu kaingi ni gwethiwe andu mekata mabungwa uthoiwo wethia undu twathoa ciana vute ne corona etanoka mbe ni uthocia ni kwathea ti undu twatwatu ithoci cha keli kula tunengana ciendu kundu kwingi kwa bingwa ni mawetakana kuvingwa kwa mahoteli ala mate ya mali takumaitete wasi munene ni kumana na ndivi itailite ono biashara ya jogiende nundu yuda motel ya twatengemea mavinga ngiwe kuma mavingwa wethe atu yokwata oda biashara ya jogandi no lakini no twende na ngangana ndo yutai kunogia kwa bingwa motel ya muno mana bingwa ngiwe wethe ano tu kwata odo kiasi kula tusabula ya asiendu kwethe maina ulowezo undu mana tu ibate ne on time ni mambe ya uzele asia mbeza etha mana iba mwai angi nimeuima kabicha myai ile yange makabicha 3 no ethia okay on our side ni tuko maelewa nundu kaingi na mo biashara o undu no tathirikite ku na gono gomegite ata maathirikite eto nini eto pinguye weze kwithia ona ito lilizi nini andu weze kwithia andu mo bingwa wea mpaka saa nini ala kapa makazia kututwa mahoteli mapingwe saa 6 lakini yume bingwa saa 3 saa 4 baekendo tu kwata.
Atandithia ane mamenda kanzu ya soko usu ivikie kutongwesi andu sokoni uyu mawetakana takwithia wana wingi wa andu undu ula utuma athoi maisukumana muno. Kila kingi ni ulua ba sokoni nthini nibethitwe na changamoto nundu wa kwithiwa kwe congested pa inziani tiukula sio county government itate undu itonya kupanga andu wethe no nthini wa soko withie maina usu wanziani ukethia ona thoi kulika sokoni nimeukwata a lot of challenges nimeukwata ukethia thani mundu nulika soko mwendo komania nake outside the market ya mwa soko esu ya nyinye na ikia ukanundu withia aba ibandu mundu isela. Ngilivotea kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Naende tuyuma Kongowea kwa mondoi Angela toka vamusini munene wa Masaku valandhini wa kilungu kitu kimwanya muthanyani wa umundi chakwe ya mwana ndakitali witu kuma sivitali ni wa Angels Clinic vamusini wa Masaku nuko toelesia niki kitumi wa musiai wali tonenga na mwana waku kutonywa nzanzo. Umundi ningwenda tutena nisiovo wa nzanzo cia ciana nondu nzanzo ni kindu kila kitonya kucia ciana ciakwa wau no kethia ciana citu ni ciana na ima museo wa mwi kwi nzanzo ningi na nzanzo ni ciaronenganwe evinda ila yailite na ona kauko kwitu ni tutatita situtwe namba vikia 100% ciana citu kukwata nzanzo ila ciailite mwana asiawani kana to musobiana na Mauvoo ni wailo kwa nzanzo kana kam nzanzo yambe inengana kana kamino shawa o umutena wambe kana wakeli ezitu meta polio yambe kana baadhi polio na BCG wa kusia wa TB kugela kana ko ndeka shawa nikailo nengwa nzanzo iswile na dino nengwa nzanzo iswile nitwekala ingevinda chumwa 3 kana kabya chumwa 3 nikethia umwe wako na viki na kwata vine akwitho tona kukwata nzanzo ingi na voni votu nenga enza kana nzanzo se kivathukanio nzanzo yambe tukanenga na mutumita rotavirus vaccine. Rotavirus ni mdudu wetae wau wa kwitua na niwa natwe uwasya na situ kwa vinda inavitie na miaka vitie ndituna mbiiche kunenga sana situ nzanzo ya rotavirus na izini nzanzo nenga no chumwa cha 3 na chumwa cha 10 na kana kwa mina kwa nzanzo ya rotavirus with ya nikasiwa na Mauvoo makwitua ambao ni Mauvoo ala maitae thina mingi na mwasya na mingi kwa kwito nzanzo lenke kana kailo kwata ni ya pneumonia na zitumita pneumonia 10 na yenenga nawe chumwa cha 3 na chumwa cha 10 na chumwa cha 18 na nitongerera wainge mwaka umwe na miaka 3 at 15 months na yenene nzanzo isia cyana kukwata ni pneumonia ila yetawe ni bacteria tumita pneumococcal na kwe vinda ye twina mbyano ndisiana situ ni kwateta nzanzo lakini tesi onde na nundu wa nzanzo kunenga na nzanzo miaka 10 na vitie tunaje sana ninge nundu wa pneumonia yeta ni bacteria tumita pneumococcal na ila tunambio nenga nzanzo withia ona kind of what in situ siana ile sekuka na bacteria pneumococcal ni nini tiondo inatwana butene na ninge ni sioka na waute hivi ni muno na withia sitina mzinele ne tatu isia kwata bina anisianuka. Naindi mundo musesenge wesu ya kweya mwana kana kutoa mwana akatono nzanzo niyo kutuete mudia wa Vilingi wa Mauvoo Samonza va Mutongo TV ngwata niyo ya mukamba takethio
twende nonena ni Mutongo TV director mwema #ni Vilingi wa Mauvoo na ende twekomana muthenyani wa katatu saa 4:30 ndiri wa kilungu wasia wa mwini kwa yu tioneza. Isitoshe, the crust is soft and thin na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bol A is festive.